kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat bidor. Ka Meghalaya SSA School Association hakakat santrik no pra arajar arpho kala pancing pensyai na menteri jong nat puli puthi ke Sarkar Jila ubala kemen rembui halor ka jingbom pelat pisa jong ka Ministry of Education jong ka Sarkar India ya ka bahak pisa na ka first installment sya ka Jila Meghalaya nak bentaban siyo no ka tulop jong Kinohikai School SSA u Presiden jong ka Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rembai ulakan thok ru ya menteri jong ka nat puli puthi ka Sarkar Jila halor ka jingbom TPA syapang ka jinggelang pelasyong da ka Project Approval Board jong ka Ministry of Education bani keren ya kini kejing jong Kinohikai School SSA ha ka Jila Meghalaya ha ka jing sisa ya ka Project Approval Board kepada ka board kapan approve ya kini ki proposal bapa na ki Jila prepare for India nabata jong ka state Meghalaya la syong haka apoi terik upnai me arajar arpeo hante hapo New Delhi kumba education minister bala syong haki upnai March April perkumjuro ya ka minus jong kani ka PEB main jong kani ka PEB kebaki la syong haka apusan terik jong upnai me arajar arpeo la pelaj haka khatlai terik jong upnai Agos arajar arpeo tekai ka ba pelongo yang ni kum Kinohikai SSA ni iba ka statement ka bami na education minister menhenin kapani ba uni education minister bangi ngidon menta kapani ba umdan jingtip menolak syong ya ka PEB menolak pelak ya ka PEB minus perkunta terter haba nga imenin na kaliang jong ibidia kita keliba balai bakas sarkar pedeng ka pensem ban pelak ya ka fast installment hakaba nakaliang jong ulang ba umdan jingtip balai la sedem ban pelak tinggi na kalian jong kaseng betakas ni dawaro na education minister badun pensyai renbaki lat hakibor hakini ki asni ki bangsawan ba nakai gadaw ba ka Sarkar India ka Muslim ban pelai ya kani ka first installment aga jing sisa ni kwi ba kung education minister udai bantip ya kidaw kadung terai ba balai bala Muslim ban pelai ya kani ka fon sya ka Jila Meghalaya jongi lalu orang tangi kuaro bambu sekawai ke jingkeli yo education minister bahun jubab singi Kinohikai SSA ba katung ke jingkata jo ke MHRD ke Sarkar India bakal ka babaro ki state hapori India ki hab bambu ya ke budget na benda ke SSA ni kwa bambu ya ke jingkeli ba kakno ke budget la bu kerpang na benda ki kan ni ka scheme SSA berkunjung na benda ban siu ya tulok jungi Kinohikai SSA da ke Sarkar Meghalaya balai ni bo yang ni ka jingkeli na ba ka pilamo yang ni menin ba nakaliang jong education minister uang ba nakaliang jong ka state government ka aitang ya ka corpus fund ka ba new crore ba ya kani ka corpus fund nakaliang jong ka education department ka haban penpai biang sa ka Sarkar Meghalaya ba kala po yang iha kalengok ba imat ba ka state Meghalaya ka klembu wa ha budget jong ka state na benta Kinohikai SSA